Kada dega surak kapal ajan poison dan situ jika bangi himut bandek poison dan ay peit palok jika kalau poison dan sekendiat ini kan jangan shutan syura poison dan artak Hôm nay tay lọc poison dan kan dia dari panang nih kali warna nih tarai ini juga parking tarai tentang siapa yang poison siapa jauh kami gue kerja kabel bandit tekai penyihat dia kejap ketuk ini kami lebih kerja kabel ini bandit tekai ya nah banyak kerja ketukan ini penonton EP yang di penyihat kami dia gelintiran banyak was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. I've been looking through my memories, I've been trying to see your face, but you're moving like a mystery, and you look the other way. If you found me in the pouring rain, would you let me in? Would you look into your memories? Tell me where you've been. When the sun is going down, I feel you coming closer. Counting in the dark, I feel at home. I see you
kan ini dia kata shite alam cewek Sawdong tentang kaisha ni tentang syairo Tiru ba na ba yung haban niya suki-suki yang niya amak raman dia speed step dan peitnya mau sai jong ini di perla balik kayak ini tangan di station yang 4 kendian alik station yang 4 mentah dan ini shot badang dan kongdo pas no tangan kiri komisioner 4 te mentang klik shoi turang ni ini tu turbang klik shai ba ar ni dur klik ang tu te don katukan ni ki bakwai I yang ang ni ka jaka bangalit kai te peni menta efisia dan parlok bakwai I peit kajik internet kane kajaka lembat kajing kuy saya lihat kasya kane kajaka bakal mentaro kipon maki paski sumoki badang tuy iya siaru saya lihat hakini kipor badang kakeluy te mentang ina dep on lek ban syang de jika na ban peit ru ina dep ik peit kai ru ina dep jika te mentang in dep pat shagawe jika kubrejibon ye pi siap ki balap peit kan ke video jonga cuma ban like ban share ban subscribe sai kendu pat kap chipang ondang lapoi shagawe pat ka jika bangimun ban lek ketika krem arwah te Nalik kita anda lapor situ saya kentu pat ke video. Okay, bye bye.